Ovo se dugo to radi, prvo da skupe paprike, pa dok se skuhaju, pa dok sve pripremiš, pa dok samelješ, pa dok ovo, dok ono, onda tek 5 sati, 6 kuhanja mukoput rada. To je to, moj fendija. To je teško, ako hoćeš da imaš pravi ajvar, onda ti je to domaće, to je... Sam se, evo, isprskaš, evo, sad sam se, evo, ispržio, sad sam se ispržio plikovi. I šta da pričam još? Koliko to ide paprika? Koliko? A paprika ide, ima tu recept, ide ti 20 kila paprika, dok hoćeš ide kila i po mrkve, ide litra ulja, ide vegete, soli po želji. Po želji i onak, to je taj recept za toliko paprika. To je recept za to. Koliko sati? Sati se kuha 6 sati na njemu, 6 sati na laganoj vatri. Ne smije biti jaka vatra, onak zagori, a ovako laganoj vatri to se kuha do 6 sati. Evo vidiš, stara peć nekadašnja, peć, evo vidiš. Mora biti više, 2, 3, samo mora se zamjenjivati, ali ne može sam jedan. Ja i koliko izađe toga kila? A dobiješ otprilike 10 tegli, 11. Ako dobro ukuvaš, ako ne ukuvaš, može dobiti 20 tegli, ako ti nego samo malo. To zato se ukuva, zato da se ne pokvari brzo. Može biti do 5-6 mjeseci pravi ajvar. I koliko te to košta, to što se sada radi? To je sve što košta, to košta oko 50 maraka, toliko košta u trgovini, a u trgovini nije ko ovaj naš domaći. To je to. To nije. I kako se ti ime, prezime? Ja se zovem Tankšić Kemal iz Boskog Novog. Da. Češ po selamskoga u vani koja imaš? Imam vani, poznam imam braću u Americi, imam rodbinu po Njemačkoj, eto da i tamo u dijaspori sve bude zdravo, veselo i da imaju puno rahatluka, zdravlja.